Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arju ponta. East Karbi Anglong BJP asa Hemalong BJP membership drive puthak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang pen pherang KMI ke phapon ang tonalam thei kachini ji aphan pherang ke thengnu kaning ji ponalam thele arju ponsana membership and BJP membership yang ke form fill up nanti. Kalau kita nak tu mobile tu mobile long yang sedang tu Discord video long jalan pada. Kau delete sedang tu mana membership tu. Nanti arje, nanti mohor, nanti ke ada membership, primary membership anubor kita apa. Kalau delete long yang sedang tu. Kalau soal nomor ke 8800002024. Kalau soal skor kilo belum ke dapat ke nanti BJP primary member. Lapen ke jangan itu biar si primary member ke tak ke tu sih dan belum ke kalau bang ke tak ke kerja long lapen best kan buat kerja long kalau peten nak target itu dengan membership masuk ke tahap ujian apa lapen aja tahap ujian tu kita pakai sitting dulu nanti tu kan cek bawa mana pada dia tadi dia sudah nanti tu kita membership yang ujian tu cukup सर्विस के क्लेम पे चेक लो बड़े का वर्षा के क्लेम पे मतुम फिर चेक लो यहाँ पे पर के क्लेम पे चेक लो तुमका membership yang dia fancy sitting dan lo masih milik tuh BJP क्लेम रहा पे बाकी है tuh kalau तुमका मेरा selesai dengan dia fancy ini dan cek kalau kata dia lo mah terbiasa oh dasar lah BJP membership ini belum ada memang ada facility ada lo mau deh jadi sobat क्या भी इलेक्शन की थ्रू होंगे बीजेपी पार्टी में अगप्पे का पार्टी में गाँव ही है बीजेपी पार्टी में थ्रू होंगे Cheribasa Hydroelectric Project Development Committee hinpen kechengsi krung sayamai kangnipon Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Lumar Chialong kechengsi krung sayamai ke pamanpon labangso mailong mai charipon longki be mai phulapen Kongchun Bang Sarimbe XEM Chinthong constituency Latumsi mai charipon lo Bangso mailong kachingki ke chithan pon lake nona kimi dem ki tengpu aputhaksi chingki chithan pon lo lapen bangso lo rong phorat long lekana hok dun be katum arona tengpen long leana long nang ji busi mailong chithan pon renti lapen ki long le langa tuma phanta un an pen ki prapchin pen pi ponang ji busi chuning ripon pedo lapen labang so maya long pen kachuparai pona tengki majokabang phule cyclem ji sita labang so committee kachuparai pona tengsi choklem chodamdun long ji pusi maya long lamthi peklang pon lapen bang so long rong asar lapen rong pho me karatum chetong dun renti lapen arni tili por bhai ke thomra chitima por ardi do jot pen lamthi riponsi mai mission pen pechun pon news text report Karbing News itu lasa affected area rong pho sar the atum hanang arjuji pin pensi la abana committee atum in hoi tabre ama siniri tum ahok pet longli kedam atum phan ke a poisa a sap sap nang pikrai a hem phu chini ne a hawal tanang thek longle atum si poisa si pong la siniri tumarat toy kri lagi niri tum la rong thom asar thi amekar amekhur atum dak aram manglong do along le do aphelang do hala tum phan ke pelong le si kona ne tum phan ke pelong la posi ni tum la bana committee nang ne ni tum rong phora chengwai sin tum non committee ki mi seng la se ni tum ke la ahok per la so long le ke dam asika long le bulon te la ke ni tum ke jesong bompo la pen adim ma sin ni tum ke pek pek apulo ni tum rong sar hin Rong trogarat tingrum pet pen town committee alo dudun de pu pherang ke mai ke phapon chiti ni phai hiniarni nijang Karbi Anglong wathatlang so town committee adung het jong rong trok angkang non ke bang jiarni pen town committee ke parlo ponji pu arjulong pen tong sekot pen bangso rong trogarat atum dudun thek the pura pherang ke mai ke phapon
Sonsi Serdihun langsung Teronarong Siro Hanserong Thangsing Sinararong Langtuk Teronarong Langmeklu Hanserong Rong Ingsu Singnararong None Prang Arni Pen Town Committee Parlopon Popu Arju Longsi Tongsekot Pen Perang Kiamai Paponang Koglopusi Than Pachinipon Athe Town Committee ke Parlopon Tang Ansetami Kaching Thoramo Thekpon Long Jung Piklang Sonsi Bangsu Rong Trokarat Angkang Jongsi Town Committee Parlopon Lo Pulotangti Rong Aphan Kasik Sakto Ji Athema Kirung Kerek Pen Chenglok Midu Kirung Setami Bat Krak Popu Mathasi Dudun Thek Tepu Ang Thek Chipaklang Konrenti Sonsi Larong Trokangkang Ke Town Committee Le Parlo Det Setami Thangna Development Ta Pachi Thothek Thi Lapen Rong Rupalong Punon Biha Beparatum Avi Hemalong Kaprekatum Bahara Ke Dudun Jiatum Ta Avi Lasi Lasu Town Committee ke Parlo Pon Jialong Dudun Thek Tepusi Rong Trokarat Pen Perang Ke Thengno Lam Thi Chipaklang Pon Wathat Lang Sopen Hemari Bongrung Report Karbing Long News Punjab Borpathar Rong Trok Asar The Mate Amekarara Kachitong Pen E Perangkia Bitung Panilitung Wachupalam Tegela Puhelo Je Boythalang Supen Ladak Punjaan ke kilometer pho bagdu kilometer pi kilometer pho angbongdu Lapen ke Nilitum Aphan Taun iriya nanga parlupon po angring charjulong sinilitum tong sekot pen media tumpan mat kiba heri Perangkia Bitung toman cepasi pini nilitum rong trok arat asar the mate mekararar tumta than cepacini ponlo lapen ke damtang je taun iriya halaka parluan abang puatum arong atum airian ta pinianian ta thangnat ke joy ke thangnat awar site puwa Thekdun long le laposi nilitum ta thik la son dak taxi duk that boy that wrong group putajola rong trok arat thuke hem rit ijo jongjung kumane sar the tu mane me karatum building a hem ko pinne ke lang misen nave la pen ke ladak punjab bor pothare ka do itum ta chini ladak bang ke department po hormu department pu jatave school dula nadlo ki baheri belek department la pen ke servicemen atum pustamela arong tin arat atum ta ave la sinili tum duk that boy that la pen khajana majana ta mo aret nang bar hipon ke nili tum ki pg aphan ki sungkrung ji ang thek ke long si la sinili tum ke ladak town area anang parlupon le mate town nitum dudunde la sinili tum la kiba alang litum perang ke bitung dom phan si chu hang si ni tum than pachini lo ka do ka vera tum banta nili hin apan si lamta kangton niglo kardom XKSA sa hem Karbiang lo Tanmas Council CM Dr. Tiliram Rong Hangari Dengpen Kangpupon Karbilo Charlia Song KSA Klembari Mate XKSA atum kewang ji phai kunia chikloni phai sir kepani alumni meet ke pado ponji aphan pini XKSA sa hem kimisi tame ingpu pondo Lapen XKSA akemang laki Karbiang lo arat akari mate akemang article 244A autonomous state ke hangalong kacharap kachetodun jia phansi KSA Klembarim kidoan chingrum pono lapen nilitum ke XKSA pen ke political party mate racharia songalong chipa ogdunde pota pherang ke mailong pen ningje pon anparta ke bang jiarni karbiarat akisong ke boy kedo analong ta ar jabdun thipji lapen jongsi khe farman kachesong polote Madu asong along setami ar jabdun thipji puta ningje pon ang tonalam the kachini je aphan pherang ke thengno kaningje ponalam the ar jupon sana media persel thomha hero paper peglo nilitum lada pini labangso asai hemalong kachingrum lo ban je tong alam thila hello nilitum x ksa alumni meet 9 November ni pedoji ko permanency Pini labangso asai hem itu reception committee ahem itu mingkulo nasi aprangsi labangso asai hem along kapang puja pan diljum kacing honne Dr. Tuliram long han alang le pan ku khalo alang li wang eglo sampai labangso office pada asai hem reception committee alang li rangkang ku pia pot alang lipat aprangsi ditum suri alang parket juro pi parting lo ati alang leading the sen pen lapen alang li sabe lada brand x KC a member lo lapen hamred
regional committee long sampai lang sub center long sampai secretary eklem ta bang pulo nona bangke ile cuma chief executive member lo autonomous council lo dan jalang li metang mama sida la bang so long pro KSA long dowe klemwe dawe ka posi ani ke mepen ani class staff class pen pini la bang so sai have nang pang kuo pot alang li cuma phat nile tu ladak x student hoi pen suri alam the arang pan juro pajir lo lapen labang so mai along nai tu aluhi sarpo tumdo aki hai Omar Singh Kiso alang linon MP lo alang li sampai aprang labang so KSA lo presiden mate mai pugeman tangabang lo lapen adun tu detung akaching hon MLA Bida Singh Ingling alang li sampai labang so lo KSA lo aprang Ada yang secretary keman tang abang lo, la silang baik tong do report along pada kero pilo, penapa sampai kopai ke biasa, ile cuma lo karbeng long autonomous council long, education, IEM, teachers, Richard to bi sampai nanti tong do report along pada sampai itu curo bayar lo, la penapa sampai lada, aprang 1959 pen non an lada. Pini ke cetong, aja tum presiden do, aja tum secretary do, aja tum vice president do, aja tum office secretary do la ek satu an klaim bang ku bang dia tum inggir tum ta do la katowe saben dak pini la so mai long mate la so office opening along reception office opening long aja tum do pot al tum aprang si nili ake churo pi par piglo la pen non nili kani ka tu bangke nil tum ake mangalam nil tum la bang so Karbi Student Association Alumni Meet Kibini ko ke mangalam tila puelo 1959 pen labang so KSA amanga batek Kalitan Gandiram Timung Secretary la penasong nasi product tongdo dobi alang li presiden lo alang tum labang so KSA amanga batek penajo pini non an labang so Karbi Student Association pen pendangan society lo amoy artungoson plan C alang tu pendangan kam klaim bom lo tapi non ada klaim bom lang aku klaim bom jilang lasi labang so KSA mate non ni suki X lo kalau bang so KSA pengan o dang lo nilimitang pada 1989 90 an nikana hot labang so KSA lo presiden ikia bang lo gimana bang lo lasi Pini dah bangki nilai tu thang dah klaim tidak ada. So lo, metang kam klaim lo, mana politics lo, mana business klaim lo, mana sakuri klaim lo. Sedame ladang itu cibupe, ladang itu Hindu dah do, Christian dah do, lasong saya kapre Hong Hari saya dah do, lepas asong dah si klaim dah asong dah lo, mana sakuri klaim bang lo, mana employees klaim bang lo, mana politics klaim lo, business klaim lo. Sekarang kat tu kami, apa cepang room si, ditum sampai keban, kopine sun bak klaim hengki bine. Sukamata si akacing rom ni tum pedopon lo la penon 9 November di bagai tum la alumni meet dopo hala alumni meet do delote itu full place la bangso KSA alumni society pada sa forum by sa committee sengko hala ke permanent body lo la hala so permanent body mandelo body nile tu kaya bhan kachirap do ni bhan jeto do je bhan nirtum kisuman pilo pun asai tum dek bondi ada ni tum kaya kacing turapan la pen kaya bangan chirap tum thegia bhan politics dong apaan kali sa khe kajing turban jung khe society rara pan hidup dia rara turban opinion sonma smart turban straight turban kerap dong theki bine semua nakam pas society upliftment apaan development apaan society development apaan nil tu baki mang duji hala boso ke mang kan on itu bini amai lo mengitung than pon jelo dia tum long non do air lo draft kuribom lo ni tum PPC le pon jima dapat hala bang ke nil tum ke Kemana apa kerap tu jod, kemana apa kita pun sih, mana apa sosial bukan kali, bonda society as a whole, kosong itu paprang theki mah, non say for example, non article 244A, autonomous dalam itu non hang bom lo, long lelang, dengan dikep play pusat long lelang, nasi hadat ta, auto ta, ini tu mungkin investa. Lapen asong nanti ongdung autonomous ke hang party dopik SSC do APSLC do Kandes Sigom Kaskom do Karsa tum do KSA tum do lasi hala solong dah tu X KSA society ba forum hin pen sami nitum labang so kosong sila do an
autonomous state demand committee do anapat political party do anapat he do anapat organization do anapat pang room si isi vet ang bang isi vet aklai isi vet bet kosong se autonomous state ke han da pelok ke kima buta letum labang so kamata pondo benapai samai mo le pulo ke kisu ho ke boy ho no jet mai tum kar biang long abondre hui da kisu tum thailong lo adam samai ho do ni tum odun dai je song do dai lam the pi dun dai la so tha se tu kapre do olam lai hu long ta ni tum cherap tum kia pla ni tum ti sing dolo ni tum metang bene pur gela long cibaman no je phan kali ni tum personal again apale tum ning kali both society as a whole ni tum gozon se parjap thekima bantui bon thekima paprang bon thekima labang so lama tha se ni tum la so ex case anda ni tum ka ching room po ba ka